Waduh amang, ngarong tanda-tanda. Tanda-tanda do mah. Bah, dang mangatusi. Tanda-tanda lau tu pangulim. Ngadong, ngaboha. Ngaulo anak buri, na yang gereng mi, itu gioko merumah tangga. Lihat joy mana marho sauma, unang saya terus ditekan. Asiro hamangida, ngama tuwe mana puang. Baru cara anak auning mangeleni mana marhosa. Harhosa ku nganeng putus. Asa tormar pesta hita. Waduh bang mon. Aitung lejo poda tu mana. Tina perlu na po sama muda mana. Asa songon na ibo tu jo marhana boru. Bingung dong mamereng abang mon. Lak suarung baka na puang. Ana buhana ma. Neng mah kena mau ma deh. Adi kedohi tamar pesta. Iya. Saya bermaju homa. Sedang dalam masa pendekatan na umsi itu mana. Asa dinggam si hubungan nami. Anggo soli pudai, ngai pudai. Bayan na. Asa maloma buat rohani anak buru. Tenang mau ma. Tami aku ma. Asa berhasil rencana kon. Deh. Asa turhato buka rohani calo paromemi. Turi jalo au. Lembak do bereng pergerakan mo beh. Olo do sanga maten non au aku berengon. Saya bermau ma. Tabereng ma. Tokin nai. Dapat niya bungod do rohani calo nakangi. Ngahuai man, hulantik. Dah. Patenang-tenang mesi. Rubi ma dengan doa. No saya marasa be. Ano gabe pecah konsentrasi abang andai. Gabe ngali-ngalian no barang nai. Ngasangan ngaha gabe aha. Deh. Habo amat carana tenang ibu do be. Ngapigali PHP mana iba. Seneng manguli le sampai sonari nomor na jadi. Besapi ubah naman nih, bereng nih. Sapi matuwe mana. Toy ma. Buah non. Ni rupa pe pakai tangiang. Jangan lupa berusaha. Ada korek boto ma. So dia carana asa atau mula rohana tuh. Kan oma kan ngasuhu. Pasti doma punya pengalaman di tiki kan di masa-masa posonya oma kan. Tiki anak buru. Baru menurut ni oma membuat rohani anak buru asa lulu himan hatop. Ajar joma. Anggo songon anggi modo be manuk kunau. Boy do be hulen step 1, step 2 dan step 3. Tahap-tahap yang halus. Anggo songo kuat tong ngamati rokap. Dan masa-masa pendekatan bena perlu yo. Terpati ma. Dah. Tergobung bay butuhane. Buah mau jabun. Aset termar pesta hita. Ya tu sioro kan? Hana do pati kun. Beh. Hola nih bedanya tu sio. Aja ya. Mata nih pati lo. Mata nih. Asa pitung gimana? Pati kunin na. Waduh bangun. Masa mekel ho. Hana do pati kun maksudnya oma on. Dakot tu si. Nang pola besok kunin nang pola. Tiamal langi. Dah. Bagi aki. Bahasa masokonon anak kon. Bukan yang pertubuhan yang nauju ya di. Mula songonom may deh. Ikhlas mau deh. Anggim perjolu manguli. Ala na ho, dakyaro kapasti siya ko bereng. Deh. Asa hulului anak buru lau yang gimon. Kan? Asa curham? Asa unang ho. Herana merasa ditekad ho bereng. Dangulau ilakay bayon. Aro na siya kang pokoknya konaro perjolu manguli. Baru si koni mana jujui terus. Gua na birang rong do berok niwa unang siya bahasa. Sabar maju sabar. Unang sangai suruh omay mana perjolu manguli. Dan terima au.
Waduh ni lakai ba. Nang pola ritik ko. Bidang ngola suruh mon atau mangoli. Tetak dohon no perjolo. Tenang mau sih. Ritik. Bah, nere po hamu doro hamu na mangatur jebul. Ba pokoknya kono no ko mulu paksa mangoli. Mulu nang kejelasan ya bang mon. Kokodo perjulan non. Titik.